turero riu ati ni twambiritie kuthina thabari ya kuthi Singapore. No ririkane ni kwari na thabari ya kuma bottom up, ni kwari na thabari ya pesa mfukoni, ni kwari na thabari ya kwarahura mahaslas, ni kwari na thabari ya kwarahura beba, ni kwari na thabari ya kwarahura mama mboga, ni kwari na thabari ya kwarahura andu ma boda, ni kwari thabari ya kwarahura andu ma mikokoteni. Thabari ya kwarahura andu acio ndagweta yakinyire muthia ona ndiaragwe ni mundu ona uriku. Thabari ria tukoragwo twandatikite thiini wa bururi wa Kenya ni thabari ya mabeni, thabari ya sarakasi, thabari ya karakanya ire nyamu ire ndegire gitwa karakara. One no turatine tukirwo boro wa kindu gitwa Singapore ni karakara. Gutino boro wa mawe aba niki ni undu riria gwatwikire mundu egwitwa kwa new ni augire ni kwenda gucenjia bururi wa Singapore. Ambirie gwikira mitaratara iria yagiririte ya gucenjia bururi ucu. Yes. Andu are othe mari aungumania akiamba akimanyita akimabingira. Akiamba akirwa na ungumania. Are othe mayega mbeca cia bururi akimabingira bururi ugitwika ati gutina mbia iraiwa. Umuthi ugiukira tukirikie gukoma over 20 billion cia bururi wa Kenya igukorwo mubuko wa mundu. Every day we are losing money. Uru atwirite yake twalusaga 2 billion every day. Today we are losing more than 2 billion every day. Ikingiraga mibukone yandu. Andu acio ni morona makithima mbeca na ratiri matuko aya. Ona matiratarambia maracithima na ratiri. Ni ura cingivite. Acio ni maratutwara Singapore. Kwa new arikania na kunyita mikora na akimibingira na egitwirwo kamiti ka kuu kwao akiambiria mutaratara wa development. Tondu augire atiriri, you cannot develop without the law. Ndungibota gukuria bururi aikorwo bururi utiratia watho. Andu makingira thiini wa mutaratara wa gutia watho na makingira thiini wa mutaratara wa gutia gatiba. Na rira andu maingire thiini wa mutaratara wa gutia gatiba na magitingira thiini wa mutaratara wa gutia watho, okorwo ni procurement ciekagwa cia gwaka ibaro cia ndege iria ciakirwo kuu ni kwa new, okorwo ni mutaratara wa procure gwaka kindu gitwa Singapore port, because it's one of the best ports in the world. Andu marutaga wira uria magirwo ni kuruta, mbia ikaruta wira uria ciatuika allocated for. Umuthi tajira atiriri ni mbia iriku irutaga thiini wa bururi wa Kenya. Twauga mbia ici ni cia kuthi gwaka kibaro kia ndege ikaruta wira ucio wa gwaka kibaro kia ndege. Twauga mbia ici ni cia hustler funds. Tajira ni mahasla megana mangibota kubura thimu muthenya wa muthi na nonye ndio bingure thimu ucu. Tuigo mundu akuma Kirinyaga, mundu akuma Ng'arua, mundu akuma nako abure thi ona nginya akuma Mombasa abure thimu auge kana ni ari a benefit na beta issue. Na every time parliament is allocating money agicoka agikira institutions ira thondekire thiini wa Singapore ta ya parliament igituika parliament ni rabeana kindu gitagwa oversight thiini wa executive kana parliament ni ranyabara thirikari ya kwa new ati wana twauga mbia twa allocate mbia cia kuthi kwa linda mama mbeca ciguti mundu ungibota kuruta ora ciringi imwe itware kundu kungi. Twauga tura allocate mbia cia SHA, mbia icio tingutikaati ni raruto igatwara kundu kungi. Parliament ikiambiriria kunyabara kindu gigwitwa executive. Aria manyitwo no magoti makiambiriria kuoba andu aria matwikaga ni manyitwo ni maia mbia cia bururi ugikinyoroka, bururi ugitia watho kiambiriria gutethereria development thiini wa Singapore. Today is opposite. Umuthi thiini wa bururi wa Kenya watho wonekaga ta an inconvenience. Ithenya kurora watho ta a facilitator ya development. Ithio twonaga watho ni kipingamizi. Watho ni kigiririria kiria kiragiririria thitu ni kigiririria. Nikio raigwo muthenya wa mundu andu ni marauga ati ni mekwenda kuamend gatiba because they perceive the constitution as an impediment. They perceive the law as an inconvenience. Nikio muthenya wa muthi ndukaigwe mundu agwitwa William Ruto arugamite thiini wa mucemanio nomwe auge ni tutie watho. Ndiraigwa aragio maundu ma sarakasi, maundu ma karakara, maundu matena kuria mari, maundu ma mutora ni ruwi, ndari augo na muthenya nomwe ni tucokie bururi uyu thiini wa mfumo wa gutia gatiba. Ni wega. Sheshe ni hakuhe nawe.